Agent 540! Napalabas si Madut ang naglako iti balot ni Boyet ta sumurot langan da ito iti grupo ni Ganing agtakaw ngem dagos ngay natipan ni Girly. Nadiswan niya diling ti anak na ni Girly gaputa kurang ti intriga na akwarta. Iti may sagundaway nagsarita da diling ken Glory may panggap iti trabaho pangiserkan tinaudi iti agtutubo. Itagagayam denggan nyo tituloy ti serye tayo italawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Talaga nalaing ka nga agpili, Glory. Anat nagan mo, neneng? Girly, sir. Apa yan nagkatawa tila kay? Ala, sumurot ka ni Glory, tay suro na ken ka dagiti agbalin na trabahom dito'y balay ko. Sige, sir. Glory, Apay, sir. amo mo ti aramida mo, One, sir. Sige. Pumanaw kayo dito'y sangaw. Kat mo mabisin ni Girly, pakanempay nga umuna. Ante, anyat aramidon ta dito'y mall. Igatangan ka, itinapintas, akawus mo. Adupay mat dagiti badok nga usarek nga glako, ante. Di ka madanagan, girly. Gastos da iti amo tayo alakay. Anya? Di kayat nga mintilakay. Presentable dagiti babaonin na. Di na kayat dagiti losyang nga agkawkawas. Kasta ka di, ante? Word. Ala, ituloy tatimag na. Tamapanta iti department store. Mm. 5,000 pesos amin. Paunala abayad da ito'y. Iti pa nagtrabaho ni Girly. Iti balay ti kanggan na at alakay. Gumaknangak no kastoy lang. Nanang, nagadumat to ng kwarta dahi tayo ganan nyo? Awan bibiyang mo, Boyet. Ha? Inak igatang da ito iti baro abado. Nangalaan nyo nga iti dahi tayo kwarta? Di ka nagdamag, tadi mo matlang maawatan, uray ibagakkan ka. Nanang, ay un gayam, ayan ni Manang Girly. Na, apay, di mo ammo. Ti anya, Addan trabaho ti kabsat mo. anya, sa dino ngay nanang? Iti balay tibak nang nga amo ni Antim a Glory. Ha? Kanayon ngamin nga awan ka dito balay. Iso adi mo ammo ti ayan ita ti kabsat mo. Ay, mapanak iti ayan na nanang. Oops! Di ka agdardarasodos, Boyet. Saan ka amap-mapan iti ayan ni manang mo? Ha? Dapay mat, Maiparit ti mapan ijay. anya? Dito'y kalaang balay. Imbaglakad ka doa. Nanang. Aglako ka iti balot inton madamdama, ha? Iso asaan kan apo mampanaw. Masadutaksan nga glako iti balot. Anya? Ulitom man ti kinunan. Masaduta kon nga glako iti balot. Tanya nga rod teramidam, aber? Dituyak latan balay. Anya? Total, at damat ng trabaho ni Manang. Isulangan timang ta diti kwarta tayon. Ay nagloko kan ngobing. Sabali lang ang ti maitad ti kabsat mo. Sabali met kan ka. Wait! Apa yang malmal-maltay ka? At naparikot mo? Awan? Oh. Apa yung rod kas kala napukawan iti ay ayam ang inginain? Kailiw ko ngamin ni Manang Girly. Ha? Apay, sa dino tinapanan na?
Nagtatrabaho nan. Sa dinaw? Iti ayan tibak ng alakay dito ili tayo. Diyan nga Amerikano analay ngagsaw iti Ilocano. Ha? Kasta ka di? Ang gani? Bagman, nakapan diyan ngagtrabaho. Inserok niyan ti Glory. Aya? Sana pare, tadamot aramidon tayo ita. Anya? Isurod na kanyag takaw. Ha? Hoy, isaganam ti bagim ha. Noumay ni Boss Pitiw, isuro na kang agtakaw. Sino a Boss Pitiw? Jay eksperto iti sinipdutan. Nalaing day dyan nga gisuro, boyet. Auntie Glory, apa yan nagkiting timpasuot mo a short pan ko? Wan, dayta nga minti kayat tilakay nga isuot mo. Anya? Nagpintas ka nga ubing. Rumbang laeng apakairanudam ti kinapintas mo. Ha? Kas kalabalasangan iti dayta alangam ita. Hello. Sir? Wow. Nagpintas kan, iha? Agyamanak, sir. Wala. Umay ka, girlie. Sa dino, sir. Mapanta iti Hardin. Ilutem dagiti sakak. Kabayatan ti panagtugaw ko iti tumba-tumba atugaw. Ala, aramidem amin apagayatan ti amo tayo, girlie. Naanos dayta alakay. Wan, auntie. Wan gayam, girlie. Apay, auntie? Di mo namnamaan ti sweldom inton umay akin senas, ha? Ha? Apay, auntie? Inalan ni nanang mo. Anya? Ala, sumarunukan ka ni Mr. Sheldon. Agur orayin day jay, iti ayan ti tumba-tumba atugaw. Lalaingam, ti mangilot kan kuana. Ha, girlie? Yadayaw, niganigaw, di amaya. Nanang, itay kayo pengag kang kanta. Mas na naragsak kayo Hindi na kang kaskasa. Mama, Bartak man ngaminan. what she need. Bayat, Apay nanang? mayat lang ti boses ko nga kanta. Ha? Uwan nanang. Talaga na lang kayo magkanta. Diyak ngamin makasablat nga kanta iti video kitay. Kanagadumat kan kanta. Iso nga ituloy ko la dito yan. Sa nabalita, napintas una iti boses ko. Nayawat naman dito pinaka ko. Ayan na. Natamang sangsangwam. No, lagtinok kawan na kan. Ha? Nagtakal ti matam. Hindi mo pa'y makita. Oh, agtoy. Mabit na. Mangirwarak iti kwartak. Taing kagumatang iti arak ko, ha? Nabartag kayon. Hoy, sa anak pa yan nabartak? Nakainumak lang, basit. Ante iti kwarta. Ha? Limagasot tiyaw awat na. Awat naman nagginad ka lakit din na. Makain inom ako ni ti anak. Amamatan ti pran ko. Uwan nanang. Darasam! Uwan nanang. Mapanakon. Kumusta di anak ko, Glory? Nagagati anak mo, ate Ling. Awan maibagati amo. Ay, awan pagsugal ko ita. Anya nga tanong alaag laang ti sweldo ni girlie iti makabulan. Una, mabalin mo. Nagtulagan ta dayta. Saan ka di? Una! Ala, itad mo nga rod kanya kung ti sweldo ni girlie iti makabulan. Tainak isugal. Barang madupli. Nagloko niyo, Bing.
Nasipotak ti panang dukot na iti pitaka ti lalaki. Agturungan di tayo. Anay ko! Maniptot ka! Di nakikaman! Ibatan na! Agtatakaw ka! Ala, Sir! yawat mo kanyag ti siniptot mo, pitaka. Sorry, sir! Ato yun! Amom ka di adakas tinaramid mo. Sir! Nagubingan ka pa ilaing, ngam amomon tagtakaw. Ala, isublim da ito apitaka iti lalaki. Anya? Isublim wenno ipan ka iti DSWD. Sublik, sir! Kartingam! Nagadudag iti out of school youth ng ubing. Nagalas ti langadang agtamtampay iti abay ti monumento ti may sabanwar. Tay ubing ang nagsiptot itay. Iso di imasidig kadag iti pada ng ubing. Asit kak manida. Ubing! Anya tararamidin nyo dito eh. Apay! Anyat bibiyang mo lalaki! Naglastogan dito eh. Madlaw nga adik. Sir! Kunak manuwi na yawayaan na kon! Sino kayo? Apay, sinurot nak dito eh! Ha? Sino dito yung lalaki, boyot? Isuti na kasipot kanya ka nagtakaw iti pitaka! Anya? Ubing, di kayag butang ganyak. May sak agayam. Imasidigak, gapot kayat ko ti makisarsarita kata kayo. Taka doy! Wen, Ada kwartam! ha? Ada, apay? Mangtad ka lang! Aglang lang nga kami nabak lang! Okay, no kwarta ti masapul yo, ikan kayo. Basta sumbatan nyo dagiti salud-sudag kada kayo. Ha? Anya deta, sir? Saan adito ti pagsasaritaan tayo? Sumurot kayo kanyak, kat ikan kayo iti kwartayo. Uy, mayat ah! Amangan no agululbot ka! Madanok ka! Kasla, sino dito yung agsasaw? Anyat nagan mo? Siya! Wen, sika, anyat nagan mo? Kwarta pa nga una, sakbay nga ibagak tinagan ko! Ubing pa'y ngam kaslag sungsung bate na tiprong. Ako pa? Sir, sa dino ti kunayo pa panantayo? Sumurot kayo kanya, kububing. Sumurot tayo! Adda napatag nga ibagat, kaniparamit ko kada kayo. Anya ti planpanuan nga ramidan ni Leonardo Falcon kadag iti Street Children. Gagayam di uliwan adenggan. Ituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo na paulwan. Agent 540. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser gan itimot direksyon ni Mary Jane Castro. Sound effects Isagani Boy. Technical can musical scoring John Ligligan. Isagsagot ko na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenday to'y nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay